Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nastaghfirullah, 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 nastaghfirullah. Nastaghfirullahaladzim lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Istawu sufufakum lis-shalah fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Istawu lis-shalah, rapatkan barisan, isi shaf yang kosong. Rakaatain bisiwak khairu min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. Istiwak biniyah. Lihat shafnya agak nyerong ke kanan dikit ya. Isi tidak apa-apa itu isi. Ya, shafnya isi. Taib. Isi yang kosong. Ayo rapikan santri shafnya. Isi yang kosong. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله يا كريم يا ربنا يا معبود. سبحان الله سبحان الله Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كساري ومدادك جاري واجمعنا به في كل أتواري وعلى آله وصحبه النور اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا ولأولادنا ولتلامذتنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. Ba'diyah.
Cek santri duduk, santri duduklah di tempatnya. Kakek asaknya kakek bela sekalian. Asak sekalian deh, kita duduk dulu langsung. Ambillah posisi yang main hadroh. Asaknya sekalian deh sekalian. Agak jauh-jauhan dikit, jangan terlalu dekat ya. Balik pandar galah. Jadi buang dijemput dulu. Baik. Ini jadi pasang dulu kaca-kaca. Nasi tinggal pakai nasi. Jamaah dipersilakan duduk di tempat yang masih kosong. Santri yang masih di luar duduklah tempatnya. Isi tempat-tempat ini yang belakang ini maju lagi. Dan maju. Maju. Tip. Cek satu, bismillah. Qasidah dulu. Yang lain duduklah di tempatnya, jangan di luar. Bapak boleh merapat ke depan, isi kosong dulu yang depan ini. Kosong, tidak apa-apa diisi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى المقال الملحدين. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى المقال الملحدين. الإله الحق ربنا
الله تعالى عن مقال الملحدين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا مجرمين من عصاة فاسقين وعثاة كافرين يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا رمضان فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار أيها الهادي أيها الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا مختار فهو إيماني يوم المعاد نبينا طه المختار أيها الهادي الذي صار لا إله لنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى عفاه الواحد ستار وهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار أيها الهادي أيها الهادي أجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا مختار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار أيها الهادي على العرش راق الجامي وكلمه المولى الجاني وقال بشر يا خالي شفاعتك لمن تختار فهو
صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله وبلغ الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله سيدي صاحب الهضراء أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله يا ذا المدد
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa alihi wa ashabi wa azwaji wa zuriyatih summa ila arwah jami' ashabi Rasulullah ahlu baiti Rasulullah summa ila sunan muhajir Allah Ahmad bin Isa sin Ustadzil Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usuli puri jami' musannifin al-kutub wal awrad wal ahzab wal adiyah walidina walidikum wa amwatina amwatikum khususan sahibul kitab Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'bud bi anallahi tawasyam birrahmal maghfirat wa anallaha yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yufarrid makrubana wa anallaha yaftah alaina butul arifin faqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa anallaha yahfadna wa yahfad auladana wa azwajana buyutana aradina ma'ahidana min syarril fujjar syarril inna syarril syayatin syarril jan syarril wasawis wa anallaha yandur ilaina bi ainir rahmah ala hadhihi niyyatun salihah wa ila hadratin nabi Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله عليه يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد كسرت حضور الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في الليلة ظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير أناء بركة ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صل لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء وبمدين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بقرب رعاء وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب الإفريت إسرى نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصخراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بها بنماء جبريل أخبره أقيب سؤاله وأجابه أهل جهاد أولئك ولد سؤال عن أريج فائه قال لما شتات بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا
شيئا قبلها لفناء وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسي من أثير وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للهنفاء والسلهاء وبسان واد مررها نتانة ووعدويا رجف الأرجاء صوت لنيران تتوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاحي السعيد فلقد رآه بعينه الأوراء وهناك أملاك رآهم يحملوا نامود إسلام عظيم دياء وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتحويد والتنسير تم استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بسورة قادة حسنا ألم تهض برد دعاء وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دنت لوقتي فنائي وتعرض شيخ اللعين له ينانيه هلم فبأى بالإخزاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأعيدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء قال النبي جماعة ووجوههم كحكيم بها هدى وسناء يا رب بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء يرضى الخليل وموسعي ذا بدر
بالصفاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء ترميك بإذن القدر أسرار دين بالله أوثنا من نضاء وبلاء وإلى المدينة من يمان بابها دخل النبي مواجها الأضواء يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء نور على محراب داود المنيب وآخرون فوق ثرى العذراء بالمسجد الأقصى صلاة تحية صلى وجبريل بوقت صفاء يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء حتى إذا كل النبي إن قد أتى وملائكة نزلوا إلى جبريل صلاة يطلبها واختار أن يعوم مولاي يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء ونعمت الرسل الكرام بشكره بالله كبعد من النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء وتكلم المختار بينهم وقال وقد ذكر الخصائص بعضها بثنائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء ورحمة للعالمين وخاتمون
بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذا فيما بينهم الساعة الحق على استغفار سكتوا ولكن المسيح أبانا أن بعد نشرة لها بجلاء وتكلم المختار قال بئست وساءتك هاتين مع الإيمان قد هانا من أسالنا من لبن له مما به من أتشات وزمان فأصاب من أسال قليلا وردوى من كأس دارنا وخير الغذاء فأودي بمئرج ليرقى صعيدا نحو السماء بهمة قصاء لاقى من الترهيب وتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان لقاء بآدم ولديه أسويلة بلا إنصاء ورأى الخليل بساب أو صبيك سارق رأس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببدي كساء وأتى إلى ملئ هو أعلى فجبريل كإرس قد بل للراء وعلى لسدرة المنتهى الأذمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من أشجار أوراقها ولا ورقة منها تدلها القلب استفاء أمثال قربان لله ملائك لم يسأموا تسبيح سبحان مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في شهداء من أصلها تنسب 4 أنهر نهر الخمر ثم نهر الماء وبسالس اللبن نشوق لشارب وبرب أسل ذهب صفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينسب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في قلب لم يخطر لدى الوقلاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء
والصفاء بدنا الحبيب كقاب القوسين إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا ومدنا بسر للإسراء رأى الإله بيانا من نعمته قصد بسر للإسراء فشفع لنا رد الشفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا ومدنا بسر للإسراء ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمقدار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فبالخليل بخلة خصصته وأخي الكلم خصصته بنجاء ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سناء فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وأباه سبع متاني لسناء وخاتم البقر أيضا عصوم الإسلام مثل دائم لبناء وستن أفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضاء وقضى بفرض الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم نزل من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مسلما وكبها أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تهوم على عيون للخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش سبعه مصره أولى البيت ببضعاء والمسجد الأقصى لهم رفاه وعدد أبواب لهم بوفاء وأضاف أني قد مررت بإيركم فأتت كما قال من الرواء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله عند الرسول
الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بذريتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائه وهلك قوات اليهود ومن لهم شرك بنصرته من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة سادة الشرفاء وعلى صحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسير الإسراء ليلا صار وأما بالأنبياء المردية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية ليلا صار وأما بالأنبياء المردية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية سار على البرق لسبعة طيبك رجي من الخلق عفوا عن الخطيئة سار على البرك لسبعة طيبك رجي من الخلق عفوا عن الخطيئة سار بالأنبياء المردية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية رأى العين وقال أذن مني وقال أخبر عني جلت عن الكيفية رآه رؤي العين وقال أذن مني وقال أخبر عني جلت عن الكيفية ليلا صار بالأنبياء المردية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية وطالب راء المطلوب بحضرته القدسية صلاة رب النزيع على مدير الكثير حضرة النسي والآل والذرية صلاة رب النسي على مدير الكثير في حضرة النسي والآل والذرية ليلا صار
القدسية وطالب راء المكروه في حضرة القدسية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم، واقض علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا عزيز يا جبار، واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا بالإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى، وارفع درجاته العليا، وأته صله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة، ومن أرفعهم عندك درجة، ومن أعظمهم خطرا، ومن أمكنهم شفاعة. اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين، ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء.
اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والأجنسي، وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahabbtum afsus salam la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu bainakum tahabbtum afsus salam bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidil Walid Abu Yal Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Shahab. Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustad Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsi. Fadilatul Ustad Alwi bin Isa As-Segab. Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustad Syukri bin Ali bin Shahab. Wal habaib wal asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu akan tapi tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap mereka. Asallahu yaj'alahum bituli hayatihim sahallallahu fi kulli umur dunya wal akhiratihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur mereka dan Allah mempermudahkan seluruh urusan dunia dan akhiratnya. Segala puja, begitu juga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat jasmani maupun rohani, bahkan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati hari besar yakni hari Isra Mi'raj. Setelah kita membaca I'tibarul Absar, kemudian kita akan memasuki acara qiraatul Quran. Sebelum membaca Al-Quran, mustami'in wal hadirin agar supaya mendengarkan dengan khusyuk. Qala Allah Ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pembacaan Al-Quran akan dibacakan Ustaz Husni Mubarak SPDI. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Wassalamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustadzul Kiram Fadilatul Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa Asgab. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaik wa bi adadi man lam yusalli alaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrikal ghafirun. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajwadal ajwadin. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, Mudir Ma'had Rubat Al-Muhibbin, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Mudir Ma'had Aryad, Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, Mudir Anwarut Thaibah, Ustadz Hajwan, dan para asatid, orang tua kita, wabil khusus Mudir Ma'had Jami'atul Khairiyah Fadilatul Habib Ahmad bin Ghalib Al-Kab. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar di sini mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, alim ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah menurunkan kepada kita kebaikan, Allah menurunkan kepada kita ampunannya, Allah menurunkan kepada kita segala yang baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, setiap malam dari majelis ke majelis, dari pondok ke pondok, dari tempat ke tempat, sudah menjadi tradisi kalau sudah datang bulan Rajab sampai masuk ke bulan Sya'ban, kita memperingati malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bahkan bukan Isra Mi'raj saja, bulan Maulid begitu juga. Bulan Ramadan ada yang namanya malam Nuzulul Quran, dan hari-hari besar yang lainnya. Umat Islam bukan di Palembang, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia, kalau sudah masuk bulan-bulan besar atau ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, pasti mereka memperingati peristiwa tersebut, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat, mengambil intisari ilmu yang terjadi kepada Nabi Muhammad untuk kita terapkan dalam diri kita sendiri. Ini pada malam hari ini kita menghadiri merayakan malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW.
Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Itu bahasa Arabnya asro atau isro atau saro. Berjalannya di malam hari. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung naik ke langit ketemu dengan Allah, itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra itu ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi ayat yang sudah kita dengar, Allah berfirman dalam surah Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayatnya. Ayat ini luar biasa. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang menjalankan Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al haram ke masjidil aqsa, alladzi baraknahu, yang kami turunkan berkah, haulahu, di sekitarnya, linuriyahu, untuk kami tampakkan kepada Nabi Muhammad, ayati innahu huwas samiul basir, tanda-tanda kekuasaan Allah, menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, ayat ini turun setelah Isra Mi'raj. Rasulullah itu bercerita, banyak mereka yang ada di zaman Nabi itu menolak cerita Nabi. Kenapa? Karena kalau kami mau berangkat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa 1 bulan, belum balik 2 bulan, 1 bulan berangkat, 1 bulan balik. Sedangkan Nabi menceritakan tidak sampai 1 malam. Bahkan bukan itu lagi yang diceritakan oleh Rasulullah, sampai Mi'rajnya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun cerita Mi'rajnya agak telat diceritakan oleh Rasulullah, karena tidak masuk akal manusia di zaman itu. Orang yang mempunyai iman yang kuat, dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti imannya Abu Bakar Siddiq. Ayat ini dimulai dengan Isra li ta'ajjub, Subhanalladzi. Jadi kita kalau ta'ajjub jangan nyebut ya cacam. Kalau kita di Palembang nih, ya cacam, ya salam, tapi kita sebut apa dia? Subhanallah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi kulla yaumin mi'a marrah ghufirat dzunubuhu walau kana misla zabadil bahar. Siapa wong yang maca subhanallah wa bihamdih saginya 100 kali, 1 hari be subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, fil yaum, 1 hari, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Itu termasuk kalimat subhanallah. Ahabbul kalam ilallah subhanallah. Kalam yang paling dicintai oleh Allah, tentu kalam di sini kalam makhluk, bukan kalam Al-Quran. Kalau kalam yang paling dicintai oleh Allah yang hakiki yaitu Al-Quran. Tapi yang dimaksud di sini zikir. Zikir manusia yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdih. Nah, ini ta'ajjub ini, untuk sesuatu yang heran. Subhanallazi asra bi abdihi, yang memberangkatkan Nabi Muhammad minal masjidil haram, dari masjid, ilal masjidil aqsa, ke masjid, dari tempat mulia masjid ke masjid. Masjid ini tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, masjid. Kenapa masjid tempat yang mulia? Padahal tempat lain sama-sama di dunia. Abdulul biqa, ahabbul biqa ilallah masajiduha, wa abghadul biqa ilallah aswaguha. Tempat yang paling abdul di muka bumi masjid, tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi masjid. Kenapa masjid? Padahal masjid sama pasar, aswaguha itu paling dibenci oleh Allah. Wa abghadul biqa ilallah aswaguha, tempat yang paling dibenci adalah pasar. Padahal pasar sama masjid sama-sama tempat. Kalau kita gali pasar pasti di bawahnya tanah. Masjid kalau kita gali pasti di bawahnya tanah. Apa yang ada di masjid sama apa yang ada di pasar sama. Belum pernah kita gali di masjid tahu-tahu lihat keluar cacing kopiah putih.
Kalau di pasar bertato galo, preman galo, tak pernah kita nemu kayak gitu. Sama di masjid kalau digali metu cacing, di pasar kalau digali metu cacing. Kenapa kok masjid lebih mulia? Al makan bil makin. Tempat itu tergantung penghuninya, Beb. Tempat itu tergantung penghuninya. Kalau kita huni masuk tempat itu menjadi tempat yang baik. Tempat itu menjadi baik. Kenapa? Lantaran banyak orang baik tempat itu. Jadi tempat itu tergantung penghuninya. Rumah tangga gitu, di rumah itu, di kamar gitu. Duduk ke sejadah di kamar. Untuk sholat sunnah, dudukkan Al-Quran. Untuk kita baca zikir. Adakan tempat untuk kita ibadah. Adakan tempat untuk kita belajar. Adakan tempat untuk kita berbuat baik. Supaya apa dia? Jangan jadi seperti kuburan rumah kita. Kuburan itu adem ayem dak ribut. Ada wong nyai rumah, nanyo dia. Ada dak rumah yang adem ayem, tidak ribut. Aku ni nak tidur siang kata. Jadi tak diganggu kata budak kecil lain. Ada kata dia. Di mana? Tunjuknya di kanan kawat sana. Adem ayem itu katanya. Adem, tenang. Tak kata yang ribut, tak kata yang laju lagi. Cuman jangan wong jago itu metu. Kalau wong jago metu bukan adem ayem lagi, kita yang belagi. Nah, jadi kenapa masjid itu menjadi mulia? Lantaran di situ penghuninya baik-baik kalau. Wong nak tobat masuk ke masjid. Wong yang nak insaf masuk ke masjid. Wong yang nak berbuat baik dia datang ke masjid. Kalau ke pasar nak berejo, mana lokak ini nak narik ke barang wong, mainkan takeran, mainkan timbangan, mainkan riba, ngomongi wong, mainkan ini barang-barang yang haram yang tidak boleh dijual. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, man lam yabqah la yabi wa yashtar fi sukina hadza. Siapa yang tak ngerti ilmu fikih jangan berdagang, jangan masuk pasar kami. Sebelum masuk ke pasar belajar dulu ilmu fikihnya. Supaya apa dia? Supaya tidak termakan di riba, supaya tidak haram melakukan hal yang dilarang oleh agama. Kalau kita termakan yang haram mempengaruhi anak-anak kita. Jadi belajar dulu ilmunya. Nah, jadi itulah dari masjid ke masjid tempat yang paling mulia. Jadi masjidnya itu mulia. Tempat majelis ilmu kayak pondok pesantren ini menjadi mulia dia. Kenapa? Karena di tempat ini baca zikir, baca ilmu, baca kitab, baca hadis. Beruntung kalau kita tinggal di pondok. Sangat beruntung sekali. Anak kita terjaga, kita terjaga. Minimal di pondok itu lebih selamat daripada di luar. Kalau di pondok jarang bermaksiat. Kalau di luar tiap haginya maksiat, muka pintu maksiat. Makanya yang tinggal di pondok dia lebih selamat. Dia lebih selamat dibandingkan yang tinggal di luar. Kenapa? Lebih aman. Dengar tiap hari kuping anak-anaknya wirdul latif. Dengar lagi bacaan Yasin, bacaan ini. Nikmat. Makanya beruntung yang tinggal di pondok, syukuri nikmat ini. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian yang tinggal di pondok. Beruntung sekali kalian terjaga. Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu, yang kami berikan berkah, linuriyahu min ayatina, kami tampakkan ayat-ayat kami. Nabi Muhammad waktu pergi, kemudian waktu pergi diturun malaikat Jibril turun, kemudian sholat 2 rakaat. Tidak ada syirik-syiriknya ini. Ini tempat yang mana dihuni oleh wong baik, tempat itu menjadi mulia. Masuk ke kamar wong soleh, sholat 2 rakaat. Tempat ini tempat wong baik. Tempat ini berkumpulnya wong baik. Disebutkan dalam kitab Imam Subki, dia punya sahabat Imam Nawawi. Imam Subki punya sahabat Imam Nawawi. Imam Subki itu di Mesir, Imam Nawawi ini di Damaskus. Belajar apa nih, saling tulis surat. Imam Subki ini masih muda, Imam Nawawi lah tua. Jadi sahabat pena, dia ngirim surat dijawab. Lama-lama kawan ini kangen, pengen ketemu sama Imam Nawawi. Imam Nawawi ini umurnya lebih tua. Akhirnya datang sana. Di tengah jalan sampai ke kotanya bertanya, di mana Imam Nawawi katanya. Imam Nawawi seminggu yang lalu sudah meninggal. Nangis dia, tidak pernah ketemu sama Imam Nawawi. Tunjukkan aku rumahnya.
masuk ke rumahnya, di mana Darul Hadis gitu. Imam Nawawi itu punya tempat untuk baca hadis, namanya Darul Hadis. Di situ Imam Subki mencium lantai-lantai tempat dia belajar ilmu hadis tadi itu. Kenapa dia ngatur? Kenapa dia tidak ketemu sama Imam Nawawi, bekas kakinya bejadilah. Mungkin di tempat-tempat ini ada bekas pijaan telapakan kakinya Imam Nawawi. Aku ciumi katanya. Nah itu yang ngertikan keberkahan. Sampai tempat telapak kakinya pun dicium. Kenapa? Karena tempat ini mulia lantaran penghuninya al-makan bil makin. Itu di Hadramut ada masjid. Kalau kita masuk, anak lupa pula nama masjidnya apa itu. Ada tiang, anak nyaksikan tiang itu. Ditulis di dalam tiang itu as-sari alladzi yaruddul qori. Sari itu tiang. Sari itu artinya tiang. Yaruddu negor, qori wong ngaji. Jadi kalau malam-malam terutama di bulan Ramadan, wong nyender ke tiang galau sambil ngaji Quran, hatam Quran galau hafal Quran. Sewaktu malam ada wong nyender di tiang itu maco Quran, salah dia maco, ada suara wongnya dak kate nole-nole dak ada yang tahu, rupanya yang nyaut itu siapa? Tiangnya hafal Quran. Kenapa? Dak ada hebat, sama dengan tiang gitu, sama dengan batu gitu. Kenapa? Karena saking banyaknya yang nyender di tiang itu malam-malam menghafal Quran sampai tiangnya tuh hafal. Saking banyaknya yang maco Quran, mungkin tidak terhitung lagi jumlahnya. Nyender bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai tiang itu terhafal. Saking banyak yang nyender tadi. Kenapa? Tempat itu tergantung penghuninya. Jadi tinggal kita balik kita sekarang mau jadikan rumah kita gimana? Apakah mau jadikan kuburan ataukah mau jadikan raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga yang dipandang oleh Allah. Al-baitul ladzi yuqra fihil Qur'an, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan dipandang oleh penghuni langit. Rumah yang dibacakan Al-Quran dipandang oleh penghuni langit. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad berjalan lagi, kemudian Nabi Muhammad mencium bau wangi. Siapa bau wangi ini? Tahu-tahu itu kuburan Masyitoh, tukang sisir rambut anaknya Fir'aun. Masyito ini suaminya udah meninggal, punya anak 4, termasuk beriman kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini waktu mau lahir Fir'aun itu membantai Bani Israel, dibantai anak laki-laki. Itu bantai yang pertama itu. Akhirnya setelah Fir'aun berdakwah, setelah Nabi Musa berdakwah, masuklah dakwah kepada Nabi Musa, masuk ke rumah Fir'aun. Sehingga yang masuk Islam tukang sisirnya, sikok lagi misanannya Fir'aun. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi namanya tidak disebutkan. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Siapa ini orang ini? Rajulun mu'minun min ali fir'auna ini. Tidak disebutkan namanya. Misanannya Fir'aun, anak mamangnya Fir'aun masuk Islam. Setelah dengar anak pamannya Fir'aun takut Islam, takut seistana itu masuk Islam galau, maka Fir'aun tadi membantai Bani Israel yang kedua kali. Tujuannya apa dia? Disebutkan oleh ulama, tujuannya mengkambing hitamkan Nabi Musa supaya Bani Israel benci kepada Nabi Musa. Itu tujuannya. Jadi nanti Bani Israel yang kena bantai, ini gara-gara Musa ini gara-gara Musa ini, mengkambing hitamkan. Tapi Bani Israel cinta sama Nabi Musa kayak sekarang inilah Hamas ini Masya Allah dicinta sama orang Palestina. Kenapa dia nembaki Yahudi bunuh anak-anak kecil, mengkambing hitamkan Hamas. Tapi Hamas pinter. Nah, jadi jangan gampang kita dikambing hitamkan. Sesama muslim kita diadu domba, jangan. Kalau muslim sudah bersaudara, beda pilih, tidak apa-apa beda pilih. Kan itu kan cuma ijtihad kita masing-masing. Tidak sampai beda pilih dapat teguhan mati su'ul khotimah, la haula wala quwata illa billah. Jadi saling baik, saling akor. Kalau kita baik, pemimpin baik itu bakal datang. Kalau kita soleh, jangan maksiat, bertobat, belajar ilmu lah yang rajin, insya Allah bakal dipilihkan oleh Allah yang terbaik itu.
Habib Umar dulu pernah bercerita, itu ada di Hadramut, ada suatu kampung, ada hakimnya makan gaji buta. Hakim, jaksa yang memutuskan makan gaji buta selama 15 tahun. Kenapa? Tidak katik kasus, tidak katik kemalingan, tidak katik keributan, tidak katik pencurian, tidak katik sengketa, tidak katik selama 15 tahun. Hakim sampai berdoa, ya Allah kirim ke laku kasus, mudah-mudahan di kampungnya ada yang berbala, ada yang bertujahan. Itu doanya hakim. Sekarang jangan berdoa itu, tidak berdoa lagi lah banyak. Akhirnya gimana? Bertahun-tahun tidak ada kasus. Yo sarjana hukum pengen dinilai pinter kalau kita bisa menyelesaikan kasus kayak ustad. Kita belajar ilmu, capek-capek sudah belajar ilmu bertahun-tahun, balik ke Palembang tidak ngajar. Alangkah sayangnya. Bertahun-tahun belajar ilmu, balik ke rumah dia, aneh tidak ngajar Ustaz di rumah beh. Rugi gitu. Sayangnya hilang ilmu kita. Ajarkan, bisa ngajar kayak gini, ajarkan hatta ngajar ngaji beda apa. Jangan sampai kita tidak ngajar. Sayang ilmunya, sayang sekali. Lah capek-capek kita manjat pohon manggo sampai dapat manggo tidak dimakan, diciumin tidak manggo, duduk tidur di rumah. Alangkah ruginya kita. Jadi ini dia kepengen menyelesaikan kasus bertahun-tahun tidak menyelesaikan kasus, dia berdoa. Sampailah suatu saat apa dia? Ada yang berkasus, alhamdulillah katanya. Ada yang berkasus, alhamdulillah. Berterima kasih dia yang berkasus tadi itu. Kita sekarang ini lagi dari kasus. Ini berterima kasih. Duduk kenyo antara mudda'i wa mudda'aleh. Pendakwa dan terdakwa. Tidak boleh diajari. Dudukkan tempat yang sama. Diamalkan juga apa yang ada dalam kitab itu. Tidak boleh diajar. Tidak boleh dalam keadaan lapar. Kalau dalam keadaan lapar, benar-benar baliklah aku nak makan. Jadi tidak jadi kan. Atau dalam keadaan kenyang. Ngantuk biasanya habis kenyang tuh. Tidak dalam keadaan kenyang. Tidak dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Tidak dalam keadaan emosi. Selesai kayaknya. Apa dia kasusnya? Mudda'i dulu ditanya. Pendakwa dulu. Begini Pak, aku ini beli tanah. Setelah aku beli tanah tuh, ku gali, ku kelola tanah ini, ku gali, dalamnya ada berlian, ada harta karun seperti banyak hartonya katanya. Aku kan cuma beli tanah kata dia, tidak beli harta ini kata dia. Ini uang nih waras tapi tidak kata dia. Jadi mana? Jadi bukan punya aku, punya pemilik pertamanya. Hanya tanya yang kedua, mudda'aleh, terdakwa. Gimana kau tanggapan kau? Aku nih Pak pemilik tanah, ku jual tanah dari pucuk rumputnya sampai cacing-cacingnya itu ku jual galau katanya. Mbeklah dia galau cacingnya itu. Jadi apa yang ada dalam ini ku mbek galau. Jadi bukan harta aku itu. Dia nak ngenjuk ke aku nak galak ngembek harta itu. Ada tak kira-kira di dunia ini macam ini? Barang wong lagi di kaplinginnya sekarang ini, apalagi barang kita. Barang wong jelas sertifikat kaplinginnya, tidak kena kapling dapur dia mesai. Sengketa di mana-mana sekarang ini. Iya. Tidak takut apa tidak galak mati apa wong macam itu tuh. Nak mati apa tidak? Hak wong dimbek sekarang ini. Masalah waris itu juga. Saling mbek, siapa yang kuat benyuk ke yang lain. Apalagi yang ada yang lolo. Habis harta kamu. Kayaknya mau hidup dah galak mati nih wong ini. Kita tidak ingat apa yang kita mbek ini masuk ke kubur mak mano kejadian kita kaget. Apa yang terjadi sama kita kaget dalam kubur itu? Paling berat sengketa sama manusia di muka bumi ini. Paling berat. Makanya jangan sengketa sama manusia. Jangan sekali-sekali kita sengketa sama manusia yang ada di bumi. Siapapun uangnya, walaupun kita sekarang kita kuat, jangan sengketa. Jangan sengketa sama manusia, walaupun dulu gitu, jangan sengketa. Berat, tak jadi masuk surga kaget. Tak jadi di depan mata kita, nah, tak jadi. Gimana kira kayak gitu? Makanya lepaskan hak manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, atadruna manil muflis? Tahu tak wong yang bangkrut? Kata sahabat, wong bangkrut itu duitnya habis, bisnis kalah, bisnisnya rubuh. Itu bangkrut duniawi. Ada lagi yang lebih parah dari bangkrut ini, bangkrut akhirat. Mati. Dia rajin ke masjid, rajin berbuat baik, rajin ini. Kemudian nanti di hari kiamat dituntut oleh Allah. Waqad syatama hadza. Dulu galak ngatoi syanu, aku nuntut sekarang ini.
dak kate kawan kage hari kiamat nuntut pahalonyo dimbe. Waqad akhadha mal hadza, dia ngambil duit wong, ngambil hak wong, ngambil tanah wong, nipu sano, nipu sini, dimbe kalau. Amal bukan duit dimbe nih. Kalau duit pacak dicari. Gini nah. Akhirnya apa dia? Habis, tanggunglah dosa aku, ujung-ujung masuk neraka. Kita galak yang macam ini, galak kita macam ini. Dah galak kita. Kita kepengen mati dalam keadaan bersih, dak kata sangkutan sama manusia. Setiap kita pengennya macam itu. Pengen mati dalam keadaan bersih, dak mau benci sama wong, dak mau menghina wong, dak mau meriba siapapun, dak mau kita. Kotor mulut kita macam itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Maukah kamu memakan bangke? Mau kita makan bangkenya wong? Siapa yang mau makan bangke yang baunya naudzubillah min zalik. Nah makanya jangan sampai ini terjadi sengketa sama kita, baik sama kerabat kita, sama wong lain atau sama siapapun. Akhirnya gimana kasus ini katanya ini uji hakim, aku kira kasus di kasus bagus, tahu-tahu kasus wong yang dua ini katanya. Gampang kata aku kelagen katanya kasus ini. Kau punya anak lanang, punyanya. Kamu punya anak betinonya, punya. Kawinkan anak kamu berdua, tunjukkan harta ini amu aneh. Habis ini baliklah katanya. Dah usah datang lagi ke sini. 15 tahun makan gaji butuh. Kenapa negeri wong itu bisa makmur? Karena rakyatnya baik-baik. Jadi sebabnya rakyat kita nih baik-baik, patuh apa tidak kita sama alim ulama, taat apa tidak sama alim ulama, menjalankan apa tidak perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah agama, meninggalkan maksiat, nanti pemimpin itu bakal didatangkan oleh Allah. Asal kitanya yang bagus. Dalam Al-Quran itu ada cerita siko, cerita Jalut. Jalut itu manusia besar, Goliat. Zaman Nabi siapa itu? Zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Musa, Bani Israel itu taat galau menjalankan Taurat. Sebutkan dalam kitab tafsir itu. No, bagus galau. Dipimpin oleh Nabi Harun. Berapa tahun meninggal. Masih bagus. Yusha bin Nun. Yang disebutkan dalam surah Kahfi Fatah, pemuda. Murid setianya Nabi Musa, Yusha bin Nun. Masih bagus. Meninggal Yusha bin Nun. Mulai dikit, tidak rusak gino. Mulai lagi 100 tahun dari situ makin parah. Mulai lagi parah nian. Bani Israel ini parah, tidak mengamalkan Taurat, justru melanggar kitab Taurat. Akhirnya hukuman dari Allah, banyak hukuman Allah tuh, mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Banyak kalau hukuman Allah tuh banyak, makanya minta dijauhkan, jangan dihukum dalam agama kita, jangan difitnah dalam agama kita. Hukuman Allah apa dia? Dikirim pemimpin zalim. Siapa pemimpin zalim? Namanya Jalut. Besar tinggi, memajak rakyatnya, hampir 80% dari penghasilan rakyatnya. Akhirnya ada seorang bangsa Israel itu bertanya sama Nabi, namanya Nabi Syamwil. Nabinya namanya Syamwil. Gimana ini kita ngadep ini? Kata Nabi, lawan, kau perangi. Pilih kami siapa pemimpin. Bawa tanduk, isinya minyak. Kalau minyak ini nguap, mendidih, di situ, di dekat situ ada pemimpin kamu. Lagi asik-asik cerita ngomong, rupanya ada si kok wong, namanya Tolut. Anak kambingnya kehilangan, nyari anak kambing, masuk bawa rumah, masuklah ke rumah Nabi Syamwil ini. Lagi asik-asik ngomong, minyaknya mendidih. Minyak yang ada di dalam tanduk itu mendidih. Akhirnya kata Nabi Syamwil ini, nah ini ada di sini wongnya, di mana wongnya? Cari di bawah rumahnya, tahu lagi ada, mbak usap minyak. Kata bangsa Israel, dia ini bukan berdarah biru, kami ini darah biru katanya, keturunan Nabi. Kenapa dia yang jadi pemimpin? Ini pemimpin kita, kata Nabi Syamwil. Dia inilah karena dia pinter strategi perang. Tolut ini pinter strategi perang. Ditambahi oleh Allah ilmunya, fazadahu basatan fil ilmi wal jismi. Minta lagi Bani Israel, minta tando ayatan, turun tabut peti,
fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Di situ dalam itu ada bajunya Nabi Musa. Jadi ada peti. Kalau mereka berperang, peti itu turun, menang. Namanya tabut peti itu. Nah, jadi peti itu turun. Nah inilah tandanya, ini Nabi. Oke sudahnya. Kita berperang. Kata Tolutnya ngomong sama pasukannya, wahai pasukan, nanti di depan tuh ada sungai, jangan minum. Kalau kamu minum nanti lemes badan kamu. Minum galau, cuma 300 yang tidak minum, 313. Kayak ashabul badar. Yang lainnya minum galau, teka. Akhirnya tidak kuat dia. Di tengah jalan ada di antara pasukannya namanya Daud, anak kecil, budak kecil Daud ini. Batu tuh ngomong, ya Daud bawa aku. Nanti aku yang akan membunuh si Jalut, kata. Ya Daud bawa aku. Batu yang ngomong, dimbei oleh Nabi Daud. Biasa sudah bertemu, tahu-tahu pasukan itu tidak banyak, cuma 10.000 ngelawan 313. Ya kalau menurut logika, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak musuh sedikit, musuh banyak, lawannya sedikit, menang yang sedikit dengan izin Allah. Akhirnya bisa dibunuh. Wa qatala Daud Jaluta. Nabi Daud yang membunuh Jalut. Wa atahallahul mulka wal hukma wan nubuwata. Akhirnya dibenain. Jadi nasihatnya sama dia, di saat rakyat itu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, insya Allah pemimpin baik itu bakal datang. Tapi di saat rakyat itu masih bermaksiat, masih melanggar hukum Allah, apalagi meninggalkan sholat, jangan harap pemimpin baik itu datang. Baguskan juga kita. Ulama sudah berjuang, ulama sudah berdoa, sudah mati-matian. Tapi kalau kita tidak ngamin kan, waduh, kita juga berusaha. Tahu ngamin kan? Amin, amin itu. Jangan kabul ya. Amin, amin ya. Nah jadi jadilah kita orang yang baik, orang yang taat. Masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bib, sampai jam berapa ini Bib? Sampai jam berapa nih? Coba gabui dulu perutnya, lah kendor belum? Lapcaknya lah kendor ini dah. Banyak yang ngangup ini. Mal kendor belum mal? Kendor. Nah, jak mal lah kendor. Masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bawa dua kesimpulan lagi ini terakhir ini. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ini, pelajaran yang harus kita ambil. Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj terjadi musibah bertubi-tubi. Dicaci wong, dihino, istri tercinta meninggal, paman tercinta meninggal. Yang sekelas Nabi hidup di dunia ini lagi dapat cacian. Yang sekelas Nabi yang hidup di dunia ini dapat musibah, apalagi manusia sekelas kita. Apalagi manusia. Artinya apa dia? Selagi kita hidup di dunia ini, ujian itu bakal datang bertubi-tubi. Di saat kita dipucuk, kayo sehat, jangan sombong. Bersyukurlah kita kepada Allah, gunakan harta itu sebagus mungkin. Di saat kita di bawah lagi sulit, jangan kecil hati, berusaha minta kepada Allah, sabar. Beginilah kehidupan dunia. Beginilah yang namanya kehidupan dunia. Inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan, pasti di depan itu ada jalan keluar. Jangan putus asa, mintalah kepada Allah sambil kita berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa pentingnya sholat. Betapa pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat itu sampai Allah memanggil Nabi Muhammad. Diperintahkan oleh Allah sholat 5 waktu. Dipanggil Nabi Muhammad menghadap Allah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, fahani'an lil hadratil Muhammadiyah. Alangkah beruntungnya Nabi Muhammad. Tidak bisa kita dapat makom itu. Tidak bisa gitu. Alangkah besar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Alangkah beruntung, pahanian, hanian. Alangkah indahnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Kita jadi pecinta beda apa-apa. Lisadatun min izihim akdamuhum pauko jibah. In lam akun mislahum pali fi hubbihim idzun
kalau aku tidak jadi seperti dia tapi aku cinta sama dia boleh berkah jadilah. Nyingok ada wong yang dimuliakan senang. In lam akun mislahum fali fi hubbihim izzun wajah. Aku cinta bae sama dia sudah cukup kecintaan kita. Oleh karena itu jangan sekali-sekali ninggalkan solat. Jangan sekali-sekali kita ninggalkan solat. Usahakan sekuat tenaga solatnya berjamaah. Ajak keluarga kita, ajak kerabat kita, ajak ahli bait kita, keluarga kita, ajak solat berjamaah bareng-bareng sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah ibarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan bulan Sya'ban, bulan solawat kepada Rasulullah, dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diterima amal baik kita oleh Allah. Mudah-mudahan jadikan pemimpin yang taat kepada Allah, yang baik kepada Allah, disukseskan oleh Allah. Mudah-mudahan pemilu ini damai, akor, bagus, benar, jujur dan adil, dan mudah-mudahan Allah menerima kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita, ij'alna min ahli Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Mudah-mudahan bisa berpuasa di bulan Ramadan, diterima puasa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, kurang itu, kami mohon maaf. Kami juga hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan intisari daripada mau'idhah Ustadz kita tadi dan kita dapat mengamalkan. Kemudian langsung saja beranjak acara terakhir, Talqinuz Zikir, yang akan dibawakan oleh Ustadzul Kiram Fadilatul Ustadz Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah, astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبذ إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومعروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Selesai talqin zikir, maka selesai pula acara kita. Kami mewakili keluarga Ponpes Jamiatul Khairiyah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum. Kemudian kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada di Ponpes Jamiatul Khairiyah. Kemudian kami mewakili daripada panitia Isra Mi'raj untuk mengundang para hadirin untuk hadir daripada acara Isra Mi'raj Ba'da Isya di Mushola Babus Salam, Jalan Kiai Haji Azhari 14 Ulu, Lorong Ar-Rahman, 4 Sya'ban besok malam. Kemudian besok malamnya lagi kita libur karena ada pemilu. Mungkin dari kami hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.